telespectadores, bom dia. Hasor malfali hohau sa Turnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, episódio hirakliuba ita prepara hahamba inang fususu, inang isinrua, no bebê husi fulang neng to fulang ruanulu resintolo. Agora episódio dane a sei oferece baita botsira menu nebemak ba bebê ou labarik tinan rua to tinan lima. Telespectadores, fanoi na fatem baita hotu kata programa idane realiza tamba serviço a mútuo entre Ministério Saúde, GMNTV, União Europeia no UNICEF. Menu nebemak kami oferece ihalorong ohin, honarang, kotodaan, feukropa, falung. Diak telespectadores, atu halo menu hirak ne, na fati ami fanoin kata higiene ne importante tebes, tang ne paselima ho sabão homomos, pelo menos 20 segundos. Pasta ingredientes soto nebemak ita usa atu prepara atu te menu idane, no mos equipamento sira nebemak ita usa ode processa menu idane. Diak agora ami apresenta baita bot sira menu dahulu kusi episode idane mak kotodaan. Atu halo kotodaan idane, anessa bye-bye ami apresenta uluk ingredientes baita bot sira. Primeiro, ihane ia koto, repolho, feukropa, tomate, naamfahi, lismeang no lismuting. Ita se usa masinho dium atu fo gosto da comida, no ita se utiliza mosmina e o processo nilarang. Diak telespectadores, agora ita tama ba ia proseso ato hal kotodaan. Uluk nanay ita daan koto. Ita prepara sana hobe depois ita daan koto. Yani ami aturo na menia sana para tau tambe. Termai ita tau koto nebe ma faseona. Ita husik ahi loke. Ita husik ita nia koto ne daan, tambah koto precisa tempo lubukida para tu daan. Então ita husik nia nakaliga o processa ela ia ahilieteng. Ita mai fali atu prepara ita nia ingredientes terseluk. Agora ami sei kuauluk na amfahi. Na amfahi ne bema ita uza nia isindet iha menu idane. So ita kuahaluk kik. Diak na amfai pronto na kuahoto na. Ante satu kuasir seluk. Precisa hamos tambah na ho modo la bela kahurmal. Telespectadores agora ho kua falai feukropa. Termai usai kuah tomate. Ok, dia telespectadores, na fatin tahing koto tasak,
Agora, sa stansir na bem makihani, por exemplo, nessa na amfahi, feo kropa no basircelo, ao seitei a parte sorine para depois maktau hamutuk. Busik niya mos na ansir ne namlai koto, ma foi ainda tau iha koto para depois bel nakali hamutuk e sai koto dane be grosso. Karik iha uma makla iha fogão nesang ami usa iha ne gas e tabele usamos fogão ne bem mak usa minerai ou belemos usa aisunu nesang bem da barak ita iha município ita usa. Importante mak cuidado na fatin ba iha ninia higiene. Também na amfahi nebe mina tu sonalis la bele barak li. Mais ou menos canuru isin rua. Tahu fio kropa. Agora ita bele tahu be para nia bele nakali no tasak. Ita bel takatile tu ne bel nakali lalais i ne bele tasak para ita tahu hamutuk koto. Odi hela koto ho na ang nebe mak hature la ahiliateng hau prepara lalais de la repollo. Dia telespectadores, agora ita tahu tan lai repolho baiha na ansirne, depois ita kau ramut kokoto. Agora o foticoto tahu hamutuk. Ita husik niya nakali pelo menos minuto sanulu, depois mak kita hamida ro masinho dio, ita bel serve. Tiak telespectadores, agora tinha cotodamos pronto no grossona, mas ita tem que hamida ro luklai ho masinho dio.
Passo na telespectadores, agora ita bele surona tu bele foba bebesir na bema tenia tarjeta. Lalu taka ai para ita bele halo empratamento. Oke, telespectadores, idane kita nia menu dahulu ku episode idane po narang kotodaan nibe pronto na. Diak telespectadores, agora ita tama baya segmento da rua ku episode dane nebe ko menu narang feo kropa falu. Iane ita usa feo kropa ha amida anti ona. Iha na ang manu nebe ita fotinya isin deit. Iha mos verdura ka itahan, liliu ihane ami usa marungi, mantolo, lismia no lismuting. No mos usa mina atu completa ninya prosesu te inia. Diak agora ita tama baya prosesu ida uluk na naing ami sei fila ka sonaliu tihan na aing dane para depois te kahura mutuk ho feo kropa nebe mak iha. Menos kan uri sin rua lagal tabarak dia, tambah seminali ur sida ita kahur ho fehuk ni seminalos. Tabelet tawa mina. Senya nam laikon ita bel taw na ama. Kita bela tahu marungi tahan. Musikela. Agora tuir mai hau deu feo kropa ne be makiha, deu talu rahun di dia. Kita precisa de plastic mosnya tahu dan para deu talais.
Agora eu tau na nebe mak iha, depois tau mantolo. Ito tang mantolo. Ita koko taulu krua, depois mak se la to ita bel tau tainde. Agora ita usa kanuru dete. Oi, se dá tau lixmuting, agora o tau lixmuting ho masin. Lixmuting ita deu talo rahun di dia. Ok, mais ou menos massa nessa, né? Agora precisa preparar tacho a tua persona. Pihak telespectadores, agora está malas mina a tua persona. Ita husik mina manas lai. Agora kona baninia na modelo conforme ita bot sira bele halo kabuari tuang ou bele usa kanurua makita foti troca malu mostia. Importante ita bele halo modelo ida para produsnya aga persona nia to tasak. Usa kanurua de tatulne ni modelo lah nesta ita ne beita bola holena. Tarik mina mana sona ita bel tau na ida. Udi hare. Mana sona. Demiana ita bel hasayana
Dia telespectadores, ida nemak resultado husi menu feu kropa falung, nebe makanesang segmentus ikus husi episode idane. Kita halu acompanha na fating programa Sabor Timor iha canal GMNTV. Obrigado barak também te bos acompanhar na ami. Hamutu ko hau Saturnina Fernandes so equipa toma hato agradecimento e adeus. Oh, 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 Timor. Oh, how ngarai. Oh, 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 Timor. Oh, oh, Corona. Virus Corona. Aduh.